Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, salam sapetalekan, salam hormat kepada para kesepuhan. Mohon maaf teman-teman, saya baru sempat upload video KPPS Aceh karena kesibukan pribadi. Dan alhamdulillah KPPS Aceh punya kegiatan arisan keliling, jadi tak luput dari kegiatan latihan. Nah, kesempatan itu kemarin saya dokumentasikan kegiatan saya bersama Kang Dona, Ustadz Dona. Ustadz Dona adalah Ketua DKM Masjid Al Bayan Sukadami, Bekasi. Dan kemarin kebetulan arisan yang kelima di rumah Kang Nana. Tuh. Jangan lupa subscribe, bantu channel kami dan dukung untuk melestarikan budaya Indonesia yang hampir tenggelam zaman. Tanpa banyak basa-basi, cek hijrah. I feel so lost, chasing what I know I will find. You got me so high, leaving me waiting all this time. You tell me that you need some space, some time to go and clear your head, and that you need to go and find your place. But you should be here with me instead. And I'm so faded, hoping that you'll come back around. You got me. Balik ke Pak. Pak. Tidak. 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 Bila turun ke ada? Itu emang ya. Hah? Oke, baik.
Para